turabasuhuje cyane twongeye kubifuriza igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwese mukurikira ibiganiro byacu ndetse mukunda n'ibyo tuba tugenda tubategurira. Aho mudukurikiye muherereye rero, waba udukurikiye uri ku mugabane wa Afurika, waba udukurikiye uri ku mugabane w'Uburayi, waba udukurikiye uri ku mugabane wa Amerika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, reka tugwe ikaze muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa mbere itariki ni 6 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2026. Muri iki gitondo rero n'ubundi ibisanzwe amakuru yacu agiye kwibanda hano muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko tuze kureba hano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niho rero n'ubundi haramukiye amakuru menshi cyane, yaba amakuru y'ibikomeje kuba hano ku mirongo y'urugamba ndetse n'amakuru yo mu bigendanye na diplomasi. Ubona ko intambara iri kurwanwa mu buryo bugera kuri bubiri, uburyo rero bwo hasi ku butaka, ndavuga imbona nkubone ku busasu, ndetse no mu bigendanye na politike aricyo bita diplomasi. Ariko ibintu bikaba bikomeje kugenda bibi cyane ku ruhande rwa M23 mu bijyanye na diplomasi, nyuma y'uko uwitwa Tshisekedi akomeje kugenda yifashisha imwe mu mitungo ikomeye cyane y'iki gihugu, akayigaba rero mu bihugu byakabaye bigira icyo bivuga, bigira icyo bikora kugira ngo iyi ntambara ibe yarangira. Akaba rero muri iyo mitungo ibintu bikagenda nabi cyane. Turanza guhera rero mu nyemere, nta nubwo turi buze gutinda mu nshamake, reka duhite twinjira amakuru yacu, tubanze tuyahere hano kuri izi update zimaze kutugeraho. nk'uko amakuru abivuga atugeraho muri iki gitondo, nuko hano muri parike ya Virunga umutwe wa FDLR wateze imodoka hanyuma urayitwika, muri make uyigabaho igitero, hanyuma rero biza kurangira abagera kuri 2 baguye muri icyo gitero cyangwa se muri uko gutwika imodoka kuri mutwe wa FDLR. Igikorwa cyakozwe n'abo barwanyi ba FDLR. Nyamara nubwo ibi barimo barabikora, mwibuke ko Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu mutwe yawukuye kuri liste y'imitwe y'iterabwoba. Ubu tuvugana rwose noneho urimo uridegembya. Abantu benshi bakavuga ndetse ko uyu mutwe ushobora kuza gushigikirwa cyane biciye muri Tshisekedi, ariko nanone bikaza no kugenda bikorwa n'akaboko ka USA. Bigendanye nuko n'ubundi USA ikorana cyane na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byatangiye kugaragara ko bafitanye ubucuti bukomeye cyane. Gusa ariko nubwo ibi byose biri gukorwa, ntibiri kubuza M23 gukomeza kugenda bakoramo umusiri, babakoramo akazi, kuko ku munsi w'ejo abantu mudukurikira kuri X zacu twaberetse amafoto y'abasirikare ba FDLR bagera kuri 2 bari bacakiwe mu bitero bikomeye cyane, byari byabaye rero hano muri za Uvira. Tunagiye kugaruka ibintu bikomeje kugenda bizamba. Ngaya rero na makuru tugiye kugenda tubagezaho, ariko duhite twerekeza hano muri Uvira, Ejero hano muri za Ndondo ya za Bijombo, yongewe mu ibyo bice n'ubundi bya za Uvira, urimo urerekeza muri teritwari ya Fizi. Ejo naho hongeye kuba urugamba rukomeye cyane. Ikintu gitangaje muri urugamba rukubera ahangaha nuko hari kugaragaramo za ngabo zo mu mutwe wa P5 za General Kayumba Nyamwasa ndetse n'umuhungu wa Juvenal Habyarimana ariwe Jean-Luc Habyarimana, bari kugaragara cyane muri iyi mirwano. Ariko amakuru naje kumenya ngo nabawoga ngo nabanyabwoba, ngo nabo bari kwirukanka, bari gushwiragira nka wazarendo, bari gushwiragira, bari kwirukanka, bari kugenda mu bimbere. Bigendanye ngo nuko abenshi bagiye babarukirita muri bihugu bigiye bitandukanye. Murabizi ko ari impunzi z'abanyarwanda zagiye zihungira mu bihugu bigiye bitandukanye. Abenshi ro hakaba harimo n'abajenosideri abasize bakoze jenoside, bakabona niba hafi rwose cyangwa se nibataha kubanga mu byo baravuga ngo reka tubanze twamaze turagarutse tubahe neza iyi operation. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%,
izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Aba basirikare rero ba Generali Kayumba Nyamwasa ndetse na n'uwo bita Jarike Habyarimana biyemeje rwose ngo gukomeza kurwana hano muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byanarimba bakaza hano muri aya mashamba za Nyungwe gukomerezaho urugamba n'iki byose. Ubu tuvugana bari gukubitwa byo ku rwego rwo hejuru mu makuru namaze gutohoza. Na makuru ndimo ndahabwa na bamwe mu bagenzi bacu barara mu gihugu cy'u Burundi, kuko izi ngabo n'ubundi ziri kwambuka zivuye hano mu gihugu cy'u Burundi aho zimaze iminsi ziri guhererwa imyitozo, noneho barangiza bakazishakira n'ibikoresho zikaza hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku Rwanda. Bimeze bite? Andi makuru namenye nuko na Wazalendo ngo babarusha kwitanga ku rugamba, ariko namenya makuru ko impamvu nyamukuru zisa naho zose nta mukomanda nta muyobozi ufatika bafite, kuko n'umukomanda ntabwo amenyereye urugamba. Bityo rero isasu kuvuga ngo bose bakirukanka bashoreranye. Ngibyo rero ibiri kuba. Wazalendo bo bavuze ati ababo rwose barenze natwe nta kigenda. Ngizo ingabo rero ziri hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kubazana kurwana hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nkuko amakuru twagiye ducakira impamvu izi ngabo zo muri P5 ziri kurwana harabazijyanye haranga ariho zihera. Buri niho kuhakorera icyo bita imyimenyerezo cyangwa se ngo nka bimwe twita stage, ni imyimenyerezo kugira ngo bamenyere neza urugamba. Ariko intego nyamukuru y'uyu mutwe wa P5 ntabwo ari wo kurwana hano muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se reka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intego bafite ni ukwinjira mu mashamba ya Nyungwe bagatangiza ibitero ku Rwanda. Ndetse ubu tuvugana uwitwa Kayumba Nyamwasa ndetse n'uyu muhungu wa Habyarimana barimo baragenda bakusanya ikintu bita imisanzu, bari kubona amafaranga menshi. Ariko hari uwo nabonye avuga ati ntabwo yaruta ayo Kayumba Nyamwasa yahaye igihe kuri kiragiye cya FRN iyi nyine ya Sankara, kuko ngo yahawe amafaranga menshi cyane, arangije ngajya kuyiguriramo amakamyo n'ibindi bikorwa remezo, akora ibikorwa bikomeye cyane hano muri Afrika y'Epfo. Ubu ni nabyo ngo bimugaragiye cyangwa se bikomeza kugenda bimufasha kubaho mu buzima bwa buri munsi. So rero ntabwo uyu mutwe wa P5 dukurikije ubwo ufite, ejo nababwiye ko harimo abacakiwe. Ibi nabyo mu byibuke narababwiye nti hari umwe mu basirikare ba P5 wafashwe ndetse wanamenyekanye kuko inkomoko ye aho yavuka mu cyahoze cyitwa Prefectura ya Musanze. Uyu yitwa ngo ni Nkundimana Fideli, twamugarutseho. Uyu musirikare rero hari amakuru menshi cyane yatanze kuri imyitozo n'ibiki byose. Nanjye rero ndi mu bantu babashije kubamenya ayo makuru, niyo mpamvu no kuri X twabishyizeho. Ibintu birakomeye. Cyanshishamo nsomero ku mazi kuko amakuru yo rwose asaba no kubanza kunywa no ku mazi kugira ngo umuhogo bigende neza cyane. Tugarutse hano muri Plaine de Ruzizi naho ibintu birakomeye. Ibintu byongeye gukomera. Ingabo z'Abarundi banza zongeye kubona ibikoresho nyuma ko twabonye indege y'Abarusiya yerekera n'ubundi ku kibuga cy'imirwano cyangwa se yari yagiye mu Rusiya kuzana ibikoresho byagombaga gusimbura bya bindi byahiye.
amakuru rero ndimo ndakira, izi ngabo ntabwo zari ziheruka kwinyagambura cyangwa se gusa doke zongera kugaragaza ko ziri tayari mu mirwano, usibye ko bamwe bacakirwaga mateko bari kubuyabuya, ariko hari ibitero bitagaragaraga byatangiye kongera kugaragara. Murabizi ko hano twari duheruka kumva ibitero bya drone kera, kuko nazo hari zari zarahiriye muri buriya bubiko. None rero amwe mu makuru ndimo ndakira nuko izi ngabo zongeye gusubirana morali, amakuru akava ko ngo haba hari intwaro nyinshi zongeye kugera muri bwa bubiko bwahiye, donc zasimbe zimwe zahiye. Ntabwo bwa bubiko ntabwo bongeye kubikamo, bari kubusana, ariko nyine intwaro zahiye. Hamaze kugera izindi ntwaro nyinshi cyane n'ubundi zigiye kugaruka kurwana muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiro ni byaba biri no kumotiva cyane izi ngabo za Gisekedi ndetse n'izi ngabo z'Abarundi, ariko bafite ubwoba ko nabyo Gisekedi ntibashobora kubirya nk'uko n'ubundi bavuga ko na bya bikoresho bindi bavuga ko na bya bikoresho bindi uyu mugabo Gisekedi avuga ko ntabwo yizera ko byahiye hano mu gihugu cy'u Burundi. Aravuga ati ibi bikoresho barabinyereje rwose, ati ntabwo niyumvisha ukuntu ibikoresho byashya, tibura barabinyereje bashyiramo ibyabo bihiye aba ari byo batwika rwose. Ariko n'ubundi nta wanabitindaho kuko n'igihugu cy'u Burundi gikeneye intwaro kuko kiri kwitegura intambara. Bafite ubwo bakore ditabare ni time ishobora kuba yabinjiramo ikabakoramo umusiri. Rero urumva ko ibyo byose nibazo bakomeje kugenda bagenda rwose bahangana nabyo. Gusa ariko nkuko narimbi komojo tugarutse kuri P5 hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu myimenyerezo. Nabonye witwa ngo ni General Nyamusaraba, rero niwe navuga ko basa naho bashinze izi ngabo zo mu mutwe wa P5, kuko ngo ni inshuti cyane magara, nimvuga ngo inshuti magara yakadasohoka y'uyu mugabo bita General Kayumba Nyamwasa. Wumve ko ibyo ndimo ndakubwira mu by'ukuri ari ukuri. Naje no gutohoza n'amakuru akomeye cyane avuga ko uyu mugabo Kayumba Nyamwasa yaba yavuganye na mwenyewe amubwira ati ibi bintu wishoyemo, ati ibi bintu wishoyemo biraza kugukoraho. Buriya hari akantu mutari muzi, hari ikintu aba bayobozi cyangwa se izi ngabo za M23 zihuriyeho cyane, bamwe muri bo bahuriyeho n'uyu mugabo bita Kayumba Nyamwasa, kuko abenshi yarabayoboye Kayumba Nyamwasa. Buriya anavuga ba General Sultan Makenga, murabizi ko babaye muri RDF, kandi murabizi ko Kayumba Nyamwasa nawe yahoze ari umwe mu basirikare bakomeye muri RDF. Aha ndavuga ni benshi na gusa impamvu nitsa cyane kuri General Sultan Makenga nuko amakuru naje kumenya atariho ivumbi akomeye cyane, nuko uyu mugabo ngo yamubwiye rwose ati ibyo ujemo niryo rangira ryawe, ati wenda nibura ikiza nuko urakomeza kuyirwanira iyo ngiyo, atari ko icyo byujemo ahangaha niko kurangira kwawe. Donc ukinnye n'umuriro udakinishwa. Hari n'amagambo akomeye cyane ndimo ndagenda nakira, donc ni amwe mu magambo agize ibyo uyu mugabo bagiranyemo ikiganiro. Ntumaze rero ngo babigenje bate, urabizi ko ikoranabuhanga isi yabaye rwose umuhanda cyangwa se icyo twakwita umudugudu. Umuntu rwose aragira cyaka kuvugisha ari ku mugabane wa Amerika iyo kure. Ibi ngibi kera ntibyabagaho, ariko icyo bita ikoranabuhanga ndetse n'iterambere papa ririmo riragenda rikemura ibintu. Ubundi nibura abantu bagirana kugira ngo bumvikane, habagaho kwandikirana utuntu tw'uturetero ukakohereza kakazamugeraho n'iki byose. Ubisi ni umudugudu, buraca mu gitondo Jean Fisher ikavugana n'umuntu uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uri muri Aziya. Ndetse niyo byagenze neza rwose, hari n'igihe communication icamo neza, umuntu akavugana na Nyagasani rwose, na Nyagasani akakugeraho rwose ibintu byoroheje cyane. Muri kiriya gihe rwose nabwo nubwo byagendaga bumvikana hose akagera ku bantu be bakavugana, ariko none ngo icyo gihe habagaho nyine murabizi habagaho abashinzwe kuvugana donc kuganira n'Imana.
barangiza bakazana ubwo butumwa, ariko kugira ngo umenye ko isi byose byabaye umudugudu, ibintu byegere donke n'ijuru byose byaratwegereye, nuko bavuze ngo umwenda wari utwikiriye ahera waratabutse kugira ngo buri wese azajye yigererayo. Ubu rero buri wese yigererayo, rero n'isi donke ibintu byose byarahuye. Nicyo nshatse kubasobanurira. Rero ubu tuvugana, uyu mugabo yamuhamagaye ngo aramubwira turabizi mu gisirikare twarakubahaga wanatuyoboye neza n'iki byose, atari ko ibi bintu ujemo byo rwose birarura, bicire birarura. M23 iyi ntambara yahangaha muri Kivu ni agafu k'imvugo rimwe, ni umuriro ugomba kotera kure. Rero ndaza kureba, urumva guhangana byatangiye, ariko Kayumba Nyamwasa nongere mbibutse ko we ari gukina diplomasi. Izi ngabo ze hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri mu myimenyerezo, ariko ngo ziri kwirukankaza, donke ntabwo ari intora, ahubwo ngo ni intoragura amayogi. Senze Mutaramu nabonye sho wakoze ikiganiro, umwe ati tubikora nk'intora, natereka reka ahubwo ntabwo uri intora, uri intoragura amayogi. Izi ngabo rero nazo zabaye nk'intoragura amayogi, ziri kwiruka gusa ntiwareba kibuno nta maguru hasi hejuru. Ngo bagiye babarukiritiyo muri mu bihugu bagiye bahungiramo, harabagiye bavuye ngo muri Zambia, harabagiye bava iyo muri Congo Brazzaville, harabagiye bava ni benshi cyane. Ubu none bafite na strategy iteye n'ubwoba, wenda turaza kugera no twicukumbura. Abantu bakora kuri boda muze gucunga neza cyane, mukaze mendo, mucunge rwose umutekano mu bubabaze, kuko aba bagabo bafite gahunda itari nziza yo gutangira kurokita na bamwe mu bahano. Donc nabo yego turabizi ko n'abanyarwanda nabo ngabo bagiye bahunga, ariko basize nabyo navuga hari abagiye bava inaha mu Rwanda base bakoze za genocide bagahungira iyo, abana bakavukira iyo, nibo bari muri za P5. Hari n'abagiye bahunga bakiri bato, kugeza ubu bafite imyaka nka za 30 gutyo, nabo barimo hariya bagezemo. N'uwafashwe mwabonye ko ari muri icyo kigero, muri iyo generation y'iyo myaka. Rero ntabwo abo ngabo bazi neza igihugu kubu kimeze n'iki ukukibona ku mateleviziyo no ku marezo sosiyo. Ubu gahunda iriho bafite, barateganya gutangira kugenda barukirita abana b'abanyarwanda. Ariyo mpamvu umutekano n'iki byose bigomba gukora. Ifaranga rero niryo riri gukererwa cyane, bari gushakisha amafaranga, nibyo Kayumba Nyamwasa yicayemo kugira ngo bayifashishe nyine barukirita. Murabizi ko abanyarwanda harimo bamwe n'ubundi rwose iyo babonye amafaranga baba nk'ababonye iki, ugasanga bataye umuco, ariko si benshi, kuko murabizi ko abanyarwanda bo gusenyera umugozi umwe ndetse no kubungabunga umutekano w'igihugu ubona ko basa n'abasenyera umugozi umwe. Rero mpamvu kugeza ubu usanga uyu mutwe wa FDLR warabuze ahantu n'aha na hato wamenera, warabuze ahantu n'aha na hamwe wamenera. Burya bakubwira ko ikintu cya mbere ari amakuru. Ariko ibintu ukuntu inzego zubatse, murabizi ko rwose mu Rwanda niyo wazura umushitsi umeze utugomba kwanzuzwa, barakunyemereye mpaka. Rero navuga ko ibintu birakomeye, barimo barategura ibitero byinshi. Ari nako ariko navuga ngo ubutasi bw'u Rwanda nabwo buryamiye amajanja. Dukomeze rero n'andi makuru, twigarukire mu mirwano yabaye hano muri za Masisi. Naho haravugwa ibitero bikomeye cyane, ariko nanone intare za Saramwe ngo ziri gutanga isomo zirimo gutanga isomo rikomeye cyane, kuko ubu noneho gahunda iriho nuko M23 hari ukuntu bubatse ibintu byabo hano muri bice muri kumva ngo bagiye bavamo. Ni amakuru namaze kumenya. M23 yagiye ihakora indake cyangwa se
ndabwita reka tuvuge ngo ni indake, bagiye bahakora indake z'ibanga. Izi ndake z'ibanga rero ntabwo hari abasirikare ba M23 bagiye basigara muri ibyo bice biyambariye civile, ariko bakaba bafite ibikoresho byabo byose nta kibazo. Aho bajya kugira gutya nk'izi wazirano ngo ziri nko mu gace runaka ngo baragafashe ngo Vetura ngo yakavuyemo, noneho bamwe bakajya nko mu tubari nk'izi wazirano nk'aba generali bakajya mu tubari bakanywa bakidoga, bagashiduka nk'uwo musirikare witwa ngo ni umugenerali w'umuzarendo ba autoproclame, agashiduka abantu bambaye civile bamutambikanye bamuteye ipingu, kubita ipingu M23 n'udupingu rwose ngo batangiye kugenda batugira, kubita ipingu ntabyo kukubohesha umugozi, bakakujyana bakagucumbikira mu ndake, wazarendo bagashakisha bagaheba, kumbi yamaze kujyanwa. Hari ahantu twabonye hano niba ari hano muri za Arimbongo, ubwo ndavuga hano muri za Rubero, niba ari muri Warikare, hari akavido kigeze gucyaracyara, hari uwo bafashe bamuboshe iruhande rw'inzu nyine za nzu zo muri Kongo z'imbaho, ubona ari kuniha nyine ngo yiri kumurya. Hariya ngo muri ranzu burango bari bafatiyemo abandi benshi cyane, bagendaga baratoragura umwe bazarenda umwe barayuzuza inzu burango yari ipatsi imeze gutya, bagiye babatoragura. Wazaro nazo ziri kuza ziri kwirukanka, ariko ngo zamenye ubwenge, ngo noneho ngo ntabwo bari kugenda ari igikundi, ariko nabwo bari kubebera, kuko bari kugenda babatoragura, usigaye ari guhunahuna, ugiye mu bagore bakamukura hejuru y'umugore. Ibintu byakomeye hariya hantu, ibintu birakomeye. Ngibyo rero ibyo navuga ngo ni nka update zizindutse muri iki gitondo, ariko bidakuyeho ko ase ngo bimeze bite. Aturebe ngo ni sheferi wate, ehe aha. Reka no ku buhanga bw'ibyuma badushakishirize Vincent kugira ngo tujyane mu yandi makuru, twinjirane mu zindi nkuru ziremereye cyane, kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ku buhanga bw'ibyuma rero ndabona batubwira ko Vincent yamaze kuba ahagera. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza bwe. Urakomeye? Ndakomeye. Kuri kuvuga nkaho wafashwe n'ibicurane ko muri iyi minsi byateyera, nawe byagucakiye? Bimeze nabi. Ugomba kubicamo gitwari. Uri intore nangwa uri ntoragura amayogi? Intore yayo. Ntabwo uri ntoragura amayogi? Ntoragura amayogi. Ntabwo utoragura amayogi wambonaho. Rero twaranya nk'intore nyine, ubwo nyine hangana n'ibyo bicurane nk'intore ukore butore. Hanyuma Vise ngo uhaye ikaze no muri iki kiganiro cyo muri iki gitondo. Urakoze cyane. Vise, hanyuma nabonye wowe urimo uragenda ukora ibintu by'ubucukumbuzi bikomeye cyane. Nabonye noneho ubucukumbuzi bwawe uyu munsi wabwerekeje n'ubundi ku mikoranire cyangwa se ngo imiterere y'imikoranire ya FARDC n'igisirikare cy'igihugu cya Amerika. Ubundi ishingiye kuki? Ibiro ni inkuru nabonye rwose wamaze kuba ugenda utwegeranyiriza. Nifuza ko uza kugenda utugezaho ubigeze ku bakunzi ba Eugene Official, hanyuma ariko nanone uze kutugezaho iyi nkuru ivuga ko ngo societe civile yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yateye utwatsi ngo ni icyifuzo cya RDC cyo kwakira abimukira. Ariko nubwo yagiteye turabigarukaho, nubwo yagiteye utwatsi ntibikuraho ko baza, kuko Trump yabyemeje ndetse Gisekedi n'ibijyanye n'ibyo shaka kuri Trump ntiyabihakana. Tugaruke kuri Kanyuka, hari ibyo Kanyuka yatangaje, ariko nanone kandi ngo abarwanyi 13 batwirwaneho muri Mikenke
bagiye muri FARDC. Iyi nkuru nayo turaza kugenda tuyigarukaho. Nibyo rero ngira ngo wenda Vincent mbonye izo ni nka headline mbonye mu byo wagiye utegurira abakunze Jeune Official, ariko se bura ntitwahera kuri abarwanyi bavugwa ko ngo baba bagiye muri FARDC batwirwaneho. Vincent iyo nkuru hari twaheraho. Nibyo nabonye batangaza yuko mu gace ka Mikenke mbabarire wongera ijwi yuko hari abadanya muri 13 batwirwaneho bishyikirije ingabo za leta. Akaba ageze ku mugoroba ariko bitano ntategeko bivugaho. Bimaze iminsi bigenda bitangazwa n'uruhande rwa leta rugaragaza yuko rudahwema gufata abarwanyi batwirwaneho. Ubu bagaragaza yuko bafatiwe aho bita Mikenke. Igaragaza abantu bafatanywe n'intwaro zirimo AK-47 ariko ntibatangaza umubare wabo. Bakaba bamwe bavuye Mikenke centre, abandi ba Minembwe centre. Bamwe rero baririganye afite n'abatatu baririganye ariko abandi barafatwa abandi bakanywa. Aha mbo ntabwo twirwano ibi bintu wenda nk'uko wari ubikomoje irabivuga, ariko biragoye aba batari abarwanyi batwirwano twabonye twirwano tuzi kuvuga ngo biripotinze muri FARDC. Ushobora kwibaza uti se ko twirwano bahaguruka ari abaturage bo muri biriya bice n'ubundi bavuga ko bari kurwanira imiryango yabo bibi kugira ngo ikurwe aho iri n'iki byose, ubwo twirwano banyabo koko baba batereranye iyi miryango yabo? Iki ni ikibazo umuntu ashobora kwibaza, wareba ugasanga kiretse wenda hari niba ari nka bene wabo babaga baherutse kwiripotinga akaba aribo bikusanyije bakajyamo. Urabizi ko twirwano n'ubundi nta baturage bari hari ababirwanaho. So sinzi uko weho ubyumva kuri ibyo, bene wabo bamanyota se wenda bavati ntacyo tukigere n'iki byose. Sinzi nje ntago ndimo ndumva neza ukuntu abaturage bahagurutse nka twirwano ngo bagiye kurwana abaturage. Vincent, ukuntu batekereje no gutererana abaturage kugira ngo iyo miryango yabo nono izi ngabo z'abarundi na FARDC birangire zibirukanye muri hano kuri ubutaka, kuko nigeze kubona urimo gusesengura uvuga ko ngo bifuza no kwahinga itabi n'iki byose. Sinzi ubwo ukuntu babitekerejemo. Urebye ibibazo biri nabi mu bitegura bacubuka kubera ko abantu muri twirwano urabona bitabo mu Banyamurenge. Kandi ubona ko mu minsi Abanyamurenge babaye n'abafite n'ibice bafite bitatu bimeze bitubwo. Hari n'igice kiri mu twirwano n'igice kiri muri Gumino kikaba n'abamanyota. Ariko hari ikindi gice kidashaka kugira icyo kivuga. Yego, ibyo ni ibice ubwira bitatu. Ibyo bice bitatu rero mu gihe cyose bitahuje gusanga wari uri muri cyacu bidashaka kugira icyo kivuga, akabona ashaka kujya mu bice birimo FARDC kugira akomeze atange bene wabo bari mu bindi bice by'ibihugu bitandukanye. Ugasanga hari uri muri cya gice cya bamanyota na Gumino akava muri twirwano kugira ngo ajye muri Gumino. Byaragaragazwa yuko hari abantu bari muri twirwano n'ubundi bakorera Gumino. Ugasanga ari abantu rero bavuye bakajya muri Gumino banyuze muri FARDC. Muri make ubwo birashoboka kuba ari abo ngabo n'ubundi bari aho ngaho bashobora kuba bajoyininze iyo Gumino nk'uko wari ubikomojeho, n'ubundi bari basanzwe basa naho bayiriho ariko bari hariya muri twirwaneho. Bari muri twirwano ariko batari mu nyizina. Muramvya se ngo bimeze bite Vice? Muramvya ndabona hano hari umusirikare ugaragara nk'uwa FARDC wipamvye rwose ku cyapa cya Muramvya. Bimeze biti bya Muramvya? Muramvya ejo nibyo nakubwira yuko twirwano kandi gatya gatakaje kafashwe n'ingabo z'abarundi ndetse na FARDC. Abaturage bahunze uburyo bukomeye ubukarimo kwa FARDC n'impamvu ni ufu. Muramvya se waje gukora iperereza so ugasanga iri muri Uvira? Iri muri Pleno do Uvira.
ya ubwo niyo mpamvu hafi n'urundi rw'uburundi. ndimo ndabona rwose n'uburyo kimurambya byanditse ngo ni muramvya, ubona ko ari hafi cyane n'igihugu cy'u Burundi pe, kuko urabona ko n'imyandikire ni ikirundi. Hanyuma vise tusa n'abagaruka gato kuri Lawrence Kanyuka. Hari amagambo Lawrence Kanyuka yatangaje, ngira ngo ugeze ku badukurikiye, ngo Lawrence Kanyuka yateye utwatsi ibyatangajwe na Muyaya ku bibera hariya muri za Minembwe. Mbere wenda yuko utubwira ibyo Kanyuka yatangaje, ubanza utubwire ibyo Muyaya yatangaje byatumye Lawrence Kanyuka avuga ati sinaripfana rwose, ngomba kuza nkabanza nkabinyomoza. Tuguhaye ikaze. Muyaya yatangaje yuko ibitero bigaruka ku baturage b'Imyembe, ku Banyamulenge, bari ibitero bikorwa n'u Rwanda ndetse na M23. Yabitangaje mu kiganiro kuri perezida w'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari kumwe na Jean-Jacques Purusi. Kimara kubitangaza rero Kanyuka ndetse n'abandi batandukanye barabyamaganye. Kuko baniho Kanyuka yatoye itangazo rirerire cyane agaragaza ukuntu ibintu byatangajwe na Patrick Kagame birimo ububeshyi ndetse no kugoreka ukuri. Agaragaza yuko ibyavuga byose ari bibura ko ubutegetsi bwa Kinshasa nta kintu na kimwe burya buvuga kirimo kuri cya dukwiye kwirindirwa. Agaragaza ukuntu abaturage Banyamulenge bari gukora ibyaha birenze kandi bagotewe mu bice bitandukanye kuko batabona uburyo bagera ku isoko cyangwa ku mavuriro. Yego. Agaragaza ibitero bikorwa mu bihe bitandukanye, ibitero bikorwa na drone mu bice byinshi hafi n'aho babikora n'ahantu hatari urugamba. Agaragaza ko byose binakorwa bigamije kubahitana. Agaruka ku bwicanyi bwakorewe umwe mu bakozi ba UNICEF, avuga ko nabyo ari ibyakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa muri bwa buryo bwabo bugamije kubuza abantu ubuzima. Avuga ati mwaharanira gutera umutekano w'abaturage, muhitamo kwica abaturage ahubwo. Ati none urimo urakwirakwiza amagambo y'urwango, guhakana ibyo mukora, guhakana ibyo ASM 23 mu gucunga umutekano wabo. Umuntu wese urubona abone yuko ari rwakwirakwiza kandi bidafite ukuri. Aturebye ibikorwa n'igisirikare cyanyu bikoresheje imbunda ziremereye mu baturage, drone dokomba mu guteza urupfu ndetse no gutera ubwoba abaturage. Abaturage bavuye mu byabo, ibindi byinshi agaragaza ukuntu ku itariki ebyiri nibura abantu bagera mu 150 bishwe kandi bakitwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Atatu rero ibyo watangaza byose abantu bakumenye, twaragutahuye yuko uri umunyakinyoma na leta yawe ukora propaganda bitaho abakozi bifitiye akamaro abakiriya. Abamubwije ukuri bamuhaye ururimi rwumvikana. Nicyo agaragaza, yavuga yuko ASO bakomeza gutunga abaturage ndetse no kubarinda umutekano kandi bizakomeza mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Vise tubwire rero ngo imiterere y'imikoranire ya FARDC n'igisirikare cy'igihugu cya Amerika ubundi ishingiye kuki, iyi miterere y'iyi mikoranire y'ibi bihugu byombi mu bijyanye n'igisirikare? Nibyo n'imikoranire imaze hagati ya FARDC ndetse n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariyo mpamvu ubona ibyemezo bigenda bifatwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigamije inyungu rusange cyangwa inyungu z'isi. Umugore si kuba uriya gufata umutwe w'iterabwoba ku rutonde ubutumye abantu benshi babura ubuzima. Birimo rero n'imikoranire itandukanye mu gutanga amahugurwa no kubaka ubushobozi bwa FARDC. Barizi yuko igihugu ifasha FARDC mu gutoza abasirikare mu bijyanye no kurwanya iterabwoba no kubahiriza uburenganzira bwa muntu mu bikorwa bya gisirikare. Ariko wareba igendanye no kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu ukabona yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byarinzwe.
bari mu gutoza igisirikare nabyo kugira ngo bubake ubushobozi nabyo byananiranye kuko ntacyo bigeraho. Abasirikare ba FARDC kenshi na kenshi basanga ku mihanda batsinze, usanga bataye urugamba. Twavuga yuko nubwo aya mahugurwa atangwa ariko ntacyo ageraho. Hari ikindi kijyanye nanone no kubaka ubushobozi mu bigendanye n'ubuyobozi, yego, ariko bikigishwa abasirikare ba FARDC. Ibyo bikorwa byose akenshi binyuzwa mu cyo bita gahunda ya Youth African Commando cyangwa Youth African Commando bita AFRICOM, ariko byose ukabona n'ubundi ntacyo bigeraho. Ariko Kongo nyine kuko igihe cyose cyakwiyerekana y'ifite imikoranire na Amerika ibitabirikiraho. Harimo indi porogaramu yerekeje no kurwanya ibitwaje intwaro, yego, cyane cyane ariko imitwe y'iterabwoba harimo ADF ndetse n'indi itandukanye. Ariko tuzabona na rimwe iki gihugu cya Amerika kivuga yuko birafasha ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi yo kurwanya FDL n'umutwe w'iterabwoba. Bari barawushyize ku rutonde ariko bawurwanya n'iterabwoba, yego, ukabona bagenda bawunyura ku ruhande. Harimo ibindi byinshi nko guhinga igisirikare cya FARDC binyuze mu kubaha amakuru y'ubutasi. Amakuru y'ubutasi menshi FARDC igenderaho atangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari na bimwe mu bikoresho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitanga ariko bakabiha igisirikare, ariko bitahita mu buzima bw'abantu. Ibyo bikoresho batanga za kerosene, batanga n'ibindi bisanzwe byo kwifashisha ugenda guca intege abo bahanganye. Ibyo bikoresho babiha izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Hari n'ibyo bita ngo no leta equipment. Ariko ibintu byinshi ubona nta n'icyo bibamarira kuko imitwe yitwaza intwaro itandukanye y'iterabwoba irushaho kuvuka. Ubundi bufatanye twavuga ko bukomeye mu gukorwa mu kubungabunga amahoro ndetse no gutera inkunga MONUSCO. Wavuga yuko gutera inkunga MONUSCO nabyo biri mu mugambi uri gukora n'igisirikare cya FARDC, yego, nubwo MONUSCO mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo ntacyo byagezeho ndetse no kurinda abasivili. Wavuga yuko iyi ntego nayo ntacyo yagerwaho nubwo Amerika ikomeza gushyira mu mbaga. Ntabwo se imyitozo ikorwa hagati y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igisirikare cya Kongo, ibyo bise joint exercise. Ariko imyitozo nubwo ikorwa, yego, ubu ubushobozi bwa FARDC n'ubundi ku rugamba burushaho kuba ntabwo, kuko nta gihe na kimwe ndabona FARDC yaba yakoze ikintu gifatika yenda ku rugamba. Nyagira n'ubundi nyine Kiseke navuze yuko ariko rutari kuko ntacyo bigeraho. Wareba imikoranire ukareba ubufatanye buri hagati ya FARDC n'ingabo za Amerika, ukabona ko dushobora no kuzagera bukabangamirwa kubera impungenge ku myitwarire y'abasirikare bamwe na bamwe bari FARDC, yego, ku burenganzira bwa muntu ndetse na politiki z'imbere mu gihugu zishobora kudindiza ubufatanye. Urabizi yuko igisirikare cya Kongo gikunda kurangwa n'urwango, gikunda kurangwa n'ivangura. Ibyo byose rero bishobora kuzatuma tugeraho Amerika ikaba yakuramo n'ukuboko. Aha, ndumva ibintu bitoroshye rwose. Amerika niba yatangiye se gufata ibitwaro nk'ibyo ngibyo bitoroshye igahereza izi ngabo z'abarundi, urumva M23 ibintu bitari buze kuba ibindi. Ubu urugamba rwo ruzakomeza gutara nyine cyane ko n'uyu mutwe waguye kuri imitwe y'iterabwoba, urumva bazarwana nk'abantu basanzwe. Ubona ko ibibazo biziyongera cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo se vise buriya twakwitega iki ku bigendanye no kukuba urabona Amerika ikomeje kugenda ishora amafaranga ahangaha, Giseke dakomeje kugenda atanga byose. Ubwo tuvuge ko abaturage bo
cyangwa se bafatikanyije muri guverinoma bo nta kintu n'umwe ngo baratangaza ku bijyanye n'ibi ngibi biri kugenda biba. Urumva nta muntu wo muri guverinoma yacisha ushobora kwamagana ibibaho. Abaturage turabizi ko abari mu itegeko turwa na AFP-M23 benshi barabyamagana. Ariko bari mu bice bikontorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ntabwo babyamagana. None se ariko nabonye ngo babimukira Gisekedi we ririya faranga ngarashaka kurishingamo umuseke vuba aha rwose agomba kuzajya ahabwa ngo rya USA yo gutunga abo bimukira, ariko noneho abantu benshi ntabwo babyemeranyaho baravuga bati rwose ntabwo dukeneye abimukira. Nabonye propriété civile bita ya ACB yanditse ibaruwa ndende rwose yamagana bino bikorwa bafite ntabwo bishyigikiye ko abimukira bakirwa muri Congo. Ati kubera yuko kwakira neza abantu bagiye biranga igihugu cya Congo no kwakira impunzi z'ibihugu duturanye cyane cyane umurasirazuba bwa Congo. Ati byagiye bitugiraho ingaruka kugera n'aho twakira abajenosideri bavuye mu Rwanda mu 1994. Ati bageze n'ubundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo batuma intambara y'amoko ivuka. Ati intambara igiye kumara imyaka 30 n'ubundi inzirakarengane z'abanyekongo zihakwa. Ati nta mpamvu tutakwiye kwakira abimukira. Ikindi baravuga bati amasezerano yabaye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Congo ntakwiye kuba ashyirwa mu bikorwa kubera yuko arashyira akaga abaturage bo muri Congo. Ati ikindi abadepite n'abasenateri ntabwo bigeze batanga ibitekerezo. Ati amasezerano bogamiye uruhande rumwe kandi abangamiye inyungu z'abaturage. Kuri iyi sosiyete sivile yabyanze ku buryo bukomeye. Ingingo ya gatatu igaragaza yuko nanone batemera kwakira aba bantu bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko bavuye mu bihugu bitandukanye bashobora kuba ari n'abanyabyaha. Yego. Ikindi bavuga yuko kwakira abaturage bavuye mu bice bitandukanye muri Congo bishobora gutuma ibibazo birushaho kwiyongera. Ati Congo nibanze yite no ku baturage bayo bavuye mu byabo kubera intambara. Baravuga ngo ni intambara yatewe na M23 ifatanyije n'u Rwanda. Ati mubanze mufate abo baturage bavuye mu byabo mubakire. Ariko hari ikindi bakagaragaza yuko nibiri ibihumbi 150 by'abaturage batitaho kuri kuba badafite n'icyo kurya. Bakagaragaza yuko nibura 15,000 z'abaturage zavuye mu byabo ko izo zakabanze kwitabwaho mbere yuko bakira abimukira. Nubwo batakize n'ikibazo cy'impunzi ziri mu bihugu bitandukanye bya East Africa, ariko koko gutera ikibazo cy'impunzi mu Rwanda mu Ghana, Burundi afite abandi, Kenya, Tanzania n'ibindi bihugu byinshi. Bagaragaza yuko aya masezerano yakozwe ko harimo ibintu byinshi bitazwi kutavuguruza itegeko nshinga rya kino gihugu. Mu magambo yabo bwite baravuga bati ntabwo twizera ko n'ubundi ibyo tubwira ari byo biri muri amasezerano. Mbega mu by'ukuri bamwamagana ku buryo bukomeye bagaragaza yuko ibyo yavuze kandi yashyize mu matangazo bidakwiye. None service bundi banza utubwire aba bantu bundi babimukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibitifuza ikavanga igiye kubahagikisha kubohereza mu bindi bihugu. Kuko urabyibuka n'Ubwongereza nabwo hari abo bwagombaga kohereza mu Rwanda niba nibuka neza. Ubundi aba bantu baba ari bwoko ki kugira ngo abantu badukurikiye bumve ngo ababimukira kubera iki Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibidashaka ko baguma hariya babigenda bite? Baba baragiye muri Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko bakaba badafite uburenganzira bwo kuhabana. Urumva ni abantu bagiye bava muri Afurika bagiye bava no mu bindi bihugu bitandukanye bakajyayo mu buryo butemera amategeko. Niyo mpamvu Amerika ibibirukana bigashaka ibihugu bajyamo. Muri make n'ibyo Amerika iba idashaka ko biguma muri Amerika igashaka iri buze kubyohereza ibyo ni nk'ibicibwa muri Amerika. Si n'ibicibwa gusa kuko abenshi baba ari n'abanyabyaha. Ngaho rero ayo mabandi niyo bashaka kohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nako muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
nanjye none iyi sosiyete sivile rwose ndayishigikiye pe kuko abantu nibo bashobora kugera bakabona kongo biroroshye ugasanga bakoze n'indi mitwe ugasanga imitwe igiye ikomeje kugenda yiyongera abenshi nabyo batinya gushaka gusanga rwose harimo ibyihebe byagiye biva nko muri iyi mitwe ikomeye ugasanga bigeze hariya ugasanga rwose bikoze ikintu kidasanzwe kandi kitari cyiza benshi nibyo batinya akabona abantu bananiwe kuba hariya none bazaza hano bigende biti kandi ntekereza ko wageze muri Amerika nubwo wenda waba utabyemerewe bashobora kureba imyitwarire yawe behavior nk'igihe runaka bakabona witwara neza bakaba bakwemerera kuhaba badafashe icyemezo nk'iki ngiki cyo kukohereza kugushakira iyo bagushyira icyo siko ubibona hari Vincent Amerika ko bwa Trump biragoye ubwa Trump biragoye cyane ariko mbere byarakundaga n'ubundi niko byakwiye kuba bigenda kuko ntabwo kumba ari nzite ahantu ho gutuza abantu kurenza Amerika ntabwo ari ubushobozi Amerika n'ubundi izatanga ubushobozi bwo kubatunga ariko yakwiye kubatungira muri Amerika ubundi ntabwo ari inzego z'umutekano zire Kongo ni inzego z'umutekano zirenze iza Amerika Bise tugezeho update rero kamera yenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho Tshisekedi yakiriye ikipe y'umupira w'amaguru ya Kongo Leopard buri muntu amuha imodoka ndetse amuha n'inzu asezeranya yuko azanitabira igikombe cy'isi kizabera muri Amerika umukino wa mbere Kongo izakina mvasha azaba ari iwabo se hamaze kuba nk'iwe muri Amerika yavuze yuko rwose n'umukino azawureba bati ntabwo mbatumye igikombe cyakoze mukizanye nabyo byaba ari ibyishimo byaba ari na kato mu maye mu buryo budasanzwe naho yagarutse avuga yuko ngo ikipe yatanze ibyishimo ku banyekongo mu bice byose by'igihugu kugira ngo no mu bice bikontororwa n'umwanzi bikontororwa n'umwanzi byo mu burasirazuba bwa Kongo mwarakunze mwabonye amavidewo ukuntu babyinnye banezerewe yego atumye dutera imbaraga zatuma tumwisubiza biriya biti mu by'ukuri byamunaniye mu rwego rwa gisirikare mu rwego rwa diplomasi abona yuko iyi kipe izayimufasha kubigeraho noneho akirukana AFC 23 Goma Bukavu Bunagana za Rucuru za Masisi za Kare za Warungu za Mwenga kugera za Kamanura ko azabigeraho akoresheje umupira w'amaguru ikindi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko uwitwa Nodruberi Basengezi niwe ndo warayitoye kuba vice perezida wa Sena asimbura ubita Bahati Rukwebo nyuma yuko yokize ibyo bikaba byarabaye ejo ku cyumweru yego ibindi bitangazwa rero nuko za ADF n'ubundi mambasa yongeye kugaba ibitero byinshi kugaba ibitero byinshi rwose kugera mu gitondo cy'uno munsi mu masaha 8 yego mu gace bita quartier Arwa ya kabiri rwose abantu benshi barafunga ubuzima amazu abiri aratwika amabutike aratorwa n'amafarumasi abasivili benshi barakomereka kugera naho amamoto atandukanye yatwitse rwose n'ibikomezo ko bwa kano gace mu buryo ubona yuko burimo ubugome mu gice cya Virunga naho aba FDL bateze imodoka bahitana abaturage babiri Leta zunze za Amerika baravuga yuko urwego rurinda perezida ruri gukora iperereza ku masasu yumvikanye hafi ya White House yego ikindi nuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Guverineri wa Patrick Bechu ahamagarira abaturage kunga ubumwe no kubana neza kujya mu gitaramo cya misa ya pastor yatuwe na ari episkopi Francois Maroyi Musongo Irukavu ikindi nuko amakuru ava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeza kugaragaza ko imirwano muri ikindi kigo ishobora kongera kubura ku buryo bukomeye numvishe ngo na bwa bubiko bw'intwaro nahoze mbigaruka ngo buherutse guturika ngo zisimbura ubanza zanamaze no kuhagera ejo zamaze kuhagera hari umwuka muri cyane ko intambara ishobora kongera kubura kandi ku buryo buteye ubwoba ubwo twaza gukomeza mu yandi makuru
urakoze cyane Vincent. Bakunze Jeune Official ntabwo turi buze gutinda muri byinshi kuko igihe cyamaze no kuba kigera, reka ahubwo tubashimire mwe twabanye kuva ku munota wa mbere ukagera ku munota wa nyuma, mukomeze murugerwe na gahunda za Jeune Official, turabakunda cyane, tuze gusubira mu yandi masaha. Ciao.